Filiz kahırıp jırlıyman. Şuşu püştetini jırla beri iyi olmuşa. Dürüst aytıyorsun? Mıyıkların senin. Vakıf abi bunu bilesiz indi. O etmeniz indi. Nerse buldu sizi? Nerse buldu sizge? Elvin Green'i bilesiz, İlham abini bilmeysiz. Ben de nasıl pazar indi. Selam dostlar, biz bugün Tatmedia binasında işlevçi hizmetkarlarının başını qatırabız. Onlarga jırlar tınlatабыз. Bizning 10 jırның da boshqaruvchisin aytib bergan kishiga priz. Biz boshlaymiz. Men Inje. Mana shu Tatmedia zdaniyasida 8 yil ishlayman. Kim bo'lib? Stalovoyda. Radik Sabirov. Shahriy Qozon gazetasining bosh muharriri. Instagramda Radik Sabirov deyiladi. İlgizar Zakiyev Madaniy Juma gazetasining javob katibi. Mana shunday jiddiy kishilar bilan biz bugun surishtiruv o'zdiramiz. Bütün kişi bile turgan olmaz. Ham sen indi meni, ham tanıştırıp turası yo'q edi. Vaqif Nuriyev, yozuvchi, jurnalist, Qozonliklar jurnalining bosh muharrir o'rinbosari. Men Kadirova Liliya. Qodirova deb aytganda Totarsha bo'lsam, Kitob radiosining boshqarma prodyuseri, programmalar bo'yicha biz mana shunda ishlaymiz, shi'rlar o'qiymiz. Birinchi jir. Salat Farxatdinov ekanini bilaman. O'saltov. Dars 1 ball. Google'ni qarasang, Yo'q. Barcha bosh miyadagi bo'limlarga tayanamiz. Savobat. Populyar artist. Savobat. Dars jirning ismini bilmaysizmi? Fotogatimi? Dars. Kim jirlik? Selavat. Ayye. Slotning familiyasini chegala. Farxatdinov. Ayye. Ha. Hey. Hey, kim edi bu? Savobat Farxatdinov Tirkal ne Ursaltada qaradi. Ursaltov. Ursaltov. Familiyasi Slotning Farxatdinov. Ayye. 1 ball Liliyaga. Mandi jırlar tınlağanını Tыңлайсың білесіз сені. Нормальский. Yo'q, prizdan quloq qoqdim. Nurmetskiy olsun. Nurmetskiyning ismini bilasizmi? Albatta bilmaysiz. Normalniy turgan про Nurmetskiy. 3 ball Liliyaga biz davom etamiz. Habibda jibarlar japaq. Bilmem. Bip ko'rsatib, buni bilmaydi. Bilmem. Buni bilmayman. To'xtatma. Lekin biyda. Bularni yo'q. Bir bosmaga. Avtorini bilmayman. Avtori kerakmi-da? Yozishisi kerak. Yozishini bilmayman. Hay, tirdaytaymi? Hay, tirdaytaymi. Filizni bilmaysiz. Filiz, o bunday yerlarda jardayman. Familiyasi? Tahirov. Dars. Oltin tovush iyasi. Dars. Oltin tovush iyasi. Bularni Filiz deb ayta boshlasam, familiyasini bilasizmi? Qahirovning. Ey, Filiz Qohirov jırlayman. Şuşu püştetini jırla beri iyi olmuşa. Dürüst aytıyorsun? Hay, tirdaytaymi? Hay, tirdaytaymi. Boshqurtdan bo'lganlar. Ha? Boshqurtdan. Ayye. Filiz. Filiz Qohirov. Ayye. Mecaram bilaman deyapsiz. Yurtdan bilaman. Yasir kimi bu? Nima? O'rta yoshlarda haq o'rtayib kelayin, o'g'il.
Кім турында сен шо деп айта аласың? Қартайып келуші яш егіт. Білмеймін. Кім жырлай әлі? İlham Şakirov. Әйе. İlham Şakirov mu? Неше нотадан білдіңіз? Geç. Күйінден оңға бұла кім жырлай шағын. Мыйықларың сенің. Бұл Шакиров өзі місің бұл? Әйе. Өзі бұл. Есімін шегелені. İlham Şakirov. İlham Şakirov. Ne? Kuşlarың senin niye kara bulan? Firdevs kara Кім kuşlar. жырлай? İlham ağabeyinde mesela Michigan'da bana bakıyorsun. Оқыш абай мұны білесіз енді. Ой, мәгізінде. Таныш тауышын. Бейттен мен бұл мәселеде Нәрсе болды сізге? Нәрсе болды сізге? Yorulttum. Татар халқының асыл жыршысы. Легенда. Ол аның исеменә дә хәтта шыққан илһамлы кеше икән. Илһам абай. İlham Şakirov. Тагын бер тыңлайсызмы? Bu tigi qaydan. Soat Patrick bilan bir jiri bor shaymi? Alqanatmi? Әйе. Kim ada tiga? Paham berapa? Теге ул әйе. Hele oldu mu? Юк. Alkanat. Ол канатның Likiga, toysa likiga to'g'rildi. Nega sovchisi? ismi Alkanat. Kim ada o? Артур. Oyat. Фамилиясы Oyat. Alkanat bitin. Ders ettim. дөрес. Бұл актер Исламов алға. Әйе, қойын білдіңіз сіз аны? Біз танышмадық. Точно малай. Bu ne şey? Arttırmalı. Әйе, білесіз деме? Mene bu baytırmışa bir gün zırlayındı bu tane. Татар алға деген жыр. Маузер тұғын ба? Жоқ, Маузер бит ол неде ойнай? Саксофонда. Балға татарларына кім ижрадары тәктем айып түгіл. Кім... Бұл Алқанат. Мұнсын біләсің. Elvin Grey. Radik. Bizim adaş. Yulyakşın. İsmini bilmiyorum. Тәхәлүсі? Elvin Grey. Яй. Bu neyisini de başka Greyder'in de. Шул. Башқұртнықы. Ну, şimdi Yulyakşınmış da. Elvin Grey. Башқұртнықы шулай. Elvin Grey. Әйе, Элвин Грейні біләсіз, Илхам абайны білмейсіз. Мен мынасы базар енді. Мен мынасы бірді ғафу тендәслік.
Мондай жерлер тыңламадым, ешкімге ғұмырымда тыңламадым. Керек. Бұл дегені Моргенштерн. Шул, тыңламайым дейді тағын. Алдалап отыра. Яшөсмірлердің яратқан жыршысы. Кім енді анда? Моргенштерн. Штерн. Штерн. Жылың есімінде айтсаңыз. Жоқ, білмеймін. Bir biyip de alғызын. Biyip күсәтсәгіз, есімін өзім айтам. Бұл жердің башқа өсі төкен Моргенштерн болған. Әлбәтте. Дөрес. Жырның есімі? О, ла-ла. Мына бұл жыршыны білерсіз ме екен? Бүтін жерден жырлай бұл жыршы қазір. Бүтін кіші шуны сөйлей. Бұл ruscha жыр. Лекен онда нендей тілде екені аңлашылмай. Yok. Bu Моргенштерн. Я дам им шоу. Это ты меня припевна когда? Не думала, что так сразу арасында Моргенштерн будет. Алишер Моргенштерн.